Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke toko Sarina beli obat penurun demam panas. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan hutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai, Raja mana sadan? Diwajahin rendah. Insya Allah mudah-mudahan cepat lunas. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat, mari kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina. Kemudian kepada seluruh ulama-ulama yang telah mendahului kita, seluruh fuqaha, wali-wali Allah, para malaikat-malaikat muqarrabin, kita kirimkan suratul Fatihah kepada seluruhnya. Al-Fatihah. Bismillah. Kemudian kita kirimkan suratul Fatihah kepada pendahulu-pendahulu kita, keluarga besar bacu-bacue, keluarga besar walatidunge, keluarga besar Pokoto yang telah mendahului kita, keluarga kita semua yang telah wafat. Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Ala hasiniyya wa niyatil khalisah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir kita kirimkan kepada seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam kita kirimkan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iya kan banyak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu sehat? Sudah makan? Sudah minum? Orani matinro? Atinro ni kong kami lah matinro. Tapi kau mak bagi telu tahu ya aja mutadui. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati para orang tua kami yang hadir di sini. Sama-sama kita hormati tokoh masyarakat bacu-bacue. Ya, di sini di depan kita ada juga ambo suku, ada hae. Ya. Seluruh orang tuaku semuanya, dan alhamdulillah sama-sama kita hormati. Di tengah-tengah kita ada orang tua kita, ya, Bapak Haji Andi Faisal. Alhamdulillah, terima kasih meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah kita. Ya, saya yakin beliau sangat sibuk. Ya. Puraka sidup palena Pak Haji kebetulan ya masih kakak milu umat ceramah angkat tu alena mengutu celak ya angkat tu kak mengutu celak mak derum pulalong si runtu tu celak si bawa pasong ko celak ternyata ruwetue si di umromi lelawi melo kilo botingi ruwetue tapi dia bisa makadalena Pak Haji no mani kurotoi na mamai
ya nada kuda maka de ka ari na nasa to re mundur maka de mamali malite re tasayulo mata na to mamali mali bapak ibu nasa bairo patalipunge maka de ni ustaz te gani ang kani botinge nama tu nama talipu maka de ang kani botinge ang kamu pak ko bacu-bacu de pausale umrakku terpaksa lari 100 to ma derung punga terulet tu ala kuang leko siruntu kamha nanti nang untuk celai wes sambung ternyata alina pelepaji luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Situngan nih acara acara mabicumi bola sikiri bola iya sikiri bola mi cuma ero bola aku koro mancaji jalan porsi mancaji jalan porsi jadi ko kak boleh mamau lu tinggal mana nih militari itu lo tak boleh mitaro ka barang jadi willo mana pandangan na kasih na tomotakku mana masyarakat na bacu-bacu kemana 2 telu maka damaga tu melo kaji makwe maraji ko kubulaku daripada angka mula langi icor detono le tawe pura ni icor magi kasih komu pinrangi kacinampo yunrui maka dede na marigaga pa ustaz dena marigaga alhamdulillah luar biasa kerja sama te di manang iko alalekumi deule pokang ke agage nari ko alalekumi ya makanya alhamdulillah luar biasa 2 telu kani maka de pikku ni matu pa ustaz pikku ni matu aga na ko mati matu lampu maka de tenani pa ustaz iya pa pasa dia gense ya angkana pasa dia gense alhamdulillah iya wani aja tamasela pomelo namo melom puni pelengi lampu de tamaselam magai ang kalima gense siap yoni ya mapa mula pole timoro pole watang pole lotang pole rijam di gaga ya pagalung ilotang. Luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yero teon riolo 2 mi bura upatatom. Makukui alhamdulillah mimana yero bura ero. Ya. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka di masyarakat pikku ni matu ko magi sana. Maka de pikku ni matu ko bosi. Apa poli ni bosi ada ko dena mariga ko bosi apa tertomilo moto bosi je. Cuma masalahnya jangan aku tol matangan lipu makin abusi. Tapi alhamdulillah dengan izin dan segala kebesaran Allah. Allah Ta'ala na pakedu atanna. Nalingi acandingan atin atanna. Alhamdulillah mapamula ipatatong itindede ng kawite mana wite tatom ni. Ya. Kangkaan ka masyarakat makada. Matunga-tunga mo gaji rustasam kami mamul. Matangan ngi mapatatutin jadi nang kanay buba. Beto kan lari soro, insyaallah dia lari soro kapal itu pura maju nih. Ya. Makanya alhamdulillah angka tendana Pak Haji pakai. Ya, alina Pak Haji tiap tenda. Maka kawai marajing sa di kode ni aga sana, marajing iko mapuk na digaga idokumentasikan. Digaga dokumentasi lang kawat dinita kasi eko yung may siyaga mimita kikoy din naganda 100 eko dokumentasi kangi wading mancaji na dingi ni samana to ko Inggris Amerika dia misang napahag yang penting isang makadang kapaliasa bacu-bacu dia isang pokoknya yang penting isang ternyata di kampung sana pelosok sana kaya bacu-bacu maka alhamdulillah ada saudara kita yang mewakafkan dirinya malam ini rela malangnya lena so tinggi ya makanya aku na so tinggi penri 5 tama ada beri na rupa 10 lota aja betul sino ko yolo na so tinggi si yolo na so tinggi mo makanya terima kasih banyak semua teman-teman manang masyarakat na bacu-bacu insyaallah mudah-mudahan asih puluh-puluh matamanang ina paturungi barakat na pong Allah Ta'ala amin na paturungi pamasay na pong Allah Ta'ala amin. Insyaallah selamat mana mediki mana kidi tu bacu-bacu mediki mana ngini to wala tedonge mediki mana ngini to pokoto amin. Jadi tujuan kami ini hanya ingin membangun kerjasama, memperkuat persaudaraan, ya, membangun kerjasama, memperkuat persaudaraan, mempertajam silaturahmi antara kita semua. Luar biasa Pak Bu, peserta maulid hari ini ada dari Samarinda,
Kalimantan. Bila na pole Kalimantan, Samarinda, maka palawe dompeni lokolo mamulu. Oke, mundriku pole Kalimantan. Samarinda, kalena. Angkato pole Palu. Dompeni mangoto pole Palu mamulu. Makanya luar biasa. Lengkap nih wani. Lengkap nih. Angkato pole Thailand. Kako pole Thailand apa? Thailand kare, pole Thailand. Talumita melolalang. Angkato pole Turki. Pole Turki. Kare pole Turki. Turungan na tete aji. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya alhamdulillah malam ini dituna namita hikmah mulia. Yang kita perkuat malam ini adalah selawat kita sama-sama. Dituna namita insyaallah 2 hikmah melu yale. Satu, pusaka yang Allah siapkan di muka bumi ini, benda pusaka pengalat ta'ala na pasadangi kulino yang sangat keramat. Angka misalnya benda pusaka. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angka misalnya Mika makbir ada di tuga gadiku je. Ia naritu baitullah. Ka'bah na pengalat ta'ala. Pusaka yang paling sakral. Iya. Benda keramat yang paling sakral. Napas sedia pengalat ta'ala ia naritu baitullah. Makanya baitullah dena pajak jokai tawe. Dena pajak jokai tawe na rela menunggu berpuluh-puluh tahun. Rela pasu ongko sorili wa egana. Melo Allah safi baitullah. Nah sabab magai salah satu keajaiban kekuatan positif yang sangat dahsyat di dalam Baitullah yaitu angka tahu na kena lasa tanya lasa doktor nama depemo ko Baitullah na pasi depemoi na desamoi na pas na sapume Baitullah insyaallah hancur yero agaga angke na kiringa tawe jamen dimulakan Allah Subhanahu wa taala hancur. Akhirnya dena tidak sedikit orang melu lo, polisi melu silo. Magai nari kumarilo doang itu peyolono de tulai mujarrab parilo doang na. Nari kumarilo doang itu yawana jompula wange dena itulah parilo doang na. Nari kumelo doang itu peyolona pintu na kabae dena ritola parilo doang na. Nari kumarilo doang itu mondrin nama kami Ibrahim. Bate kajena Nabi Ibrahim. Mataru na tarima Allah Subhanahu wa taala dan kanu pasangat toloy umrah upasangat toloy Makkah de kokoki yolona Baitullah namo macule-cule ki marilo doang na tarima to Allah taala apalagi narik ko matung-matung makanya biasa sampaikan narik ko yolona Baitullah patarri wi ale tamarilo do ri Allah Subhanahu wa taala ye kode tulle teri aje teri. Ya Allah, ada pergi kesehatan. Macule-cule kita ri. Ibu, macule-cule kita ri. Wallahi teri tongat ki. Kenapa? Karena ada satu kekuatan besar yang sangat dahsyat yang sulit kita bendung, yaitu kekuatan Baitullah. Apalagi ni kopi yolona Baitullah matal dia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Luar biasa zaman dimuliakan Allah mak dunu we matai teri we matai biasa no poda jama ikut teri papure pacapuri we matamu dia nama rigaga. Di saat itu terjadi hujan lebat bosi tada Mekah bosi silimpa-limpana nasabairo kak bae bulu mana wirina bulu manang jadi ko bosi wi ero we bosi lari mana ngopo pelataran kak bae gangka na Ka'bah lempak Ka'bah terjadi perkisang buangi batuna hajaratil aswad buangi ro
Akhirnya ero ara kurese pada saat itu waktu na ero nepasi kabaye. Ipa de cengi, ipa kanjaki, nasaba marutu-rutung ipa kanjaki, purane pakanjaki pada cengi, cedi manimele ipasang. Makanja ni padan rinna, makanja ni padan rinne waktang, elotang, itimorang, erijang. Cedi manimele padak ke ager mele padak ke. Melo ni ipatada pemang ipasa pemang hajaratil aswad. Hajar. Betul gak kesana pa hajar? Agak hajaratil aswad. Aga yang hajaratil aswad. Hajaratil aswad artinya hajar, artinya batu. Aswad artinya hitam. Aswad artinya hitam. Tapi magen riasang ni hajaratil aswad batu malotong. Padahal ero batu pole suruga, lekiri korilino, liwat putena, tapi makupe magi na malotong, bimana na rodosana rupatena riku, tami bau, monro dosana, mapacing ide na nali reo pino, tangka na malotong, malotong ajaratila. Waktu na nangir melo ni pasang, pada melo manang alena pasangi, semua pembesar, iya nasangnya alena kipangka, ia senya alena punya abatirang, punya pangka pada melo manang, alena manang meloi. Akhirnya pada saat itu hampir terjadi perang. Melo mamusu sidiro beberapa kabilah-kabilah besar. Melo mamusu magai pada melo manang ni alena maga. Melo manang pindri iro anui. Nasabah magai nigi patadangnya hajaratil aswad. Oku kabai, maka dia memiliki kedudukan yang mulia. Akhirnya ero nasila gai. De gaga melo siweri lalang. Pada melo mana makawatang gangkana maroca masarakae. Si salah-salah masarakae. Melo mamusu masarakae. Si bombe. Suku ini si bombe. Pole watangnya si bombe, pole timor si bombe. Ika si wada. Akhirnya pada saat itu mompo isi dianu. Magi ko yeloi tangarang. Mukba isi diurani yang terkenal jujur, malampu, nigero, ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya ko makoto, iya ko pole watange, iya ko pole timorange, iya ko pole rijange, iya ko pole latange. De gaga melo si coco gara-gara ye, magi ko waling isara maka de. Nigi tahu Mariolo tama masigi Masjidil Masjidil Haram tanah Makkah. Nigi Mariolo tama kor masigi maka yena romatu patadang nyero batuna hajaratil aswad. Akhirnya leo mana ni tahu leo mana ni kadar Allah ternyata romele maka cicing. Ternyata romelo mangua, ternyata romelo milolada patadang ni batun hajaratil aswad, mama tinrona dena moto. Niga mariolo tama masigi ale malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ale na mariolo tama sige malampu pa jallo na tawe makada. Ale na mi wad di patadang. Ale na mi wad di patadang. Pada saat itu Ibu, kira-kira ko di pair watir tapi di mariolo tama masigi. Pokoknya je na manca jiraja ki je na ko tapi di patadang je. Seluruh dunia je na maga kira-kira liwa rio kapang makadahi. Iya nai, iya mimatomi cocok. Dan itu gaga. Tapi apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Tidak. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melo na cecengi melo patadangnya jo ero ajar tilaswa jamaah yang dimuliakan Allah tapi mage palena Nabi sallallahu alaihi wasallam watuna sapaka manan ni tawinangi maka de alina mimatomi Nabi sallallahu alaihi wasallam patadangi batunna jaritil aswad tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam de namil rialewi maka cecengi wiru jamaah yang dimuliakan Allah tapi mage pale male lipa Nabi sallallahu alaihi wasallam male lipa na peru ripa ero ipatadang ero nangi batunna hajaratil aswad okko lipae na panuli perwakilan dari barat
perwakilan dari selatan, perwakilan dari timur, perwakilan dari utara. Lau kime ada pemana ke kue pada makatan niki angka makatan ni apa? Semua perwakilan dari suku-suku, semua perwakilan dari suku makatan di mana ngero. Watuna na makatan di mana ngero pai nakka ero na panala ni nabita na patadang de nagaga masa saja main di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, aga hikmah melo iyalay di kue. Aga hikmah maka di manang masyarakat umana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nari kumelo i amak kamputa pakasingi asa disedingat tadi. Iya. Aja gaga melo maka cicing. Aja gaga melo yasa jago, digaga jago, tau borro mi mega. Tapi kepada masih diki menjamin dimuliakan Allah insyaallah. Insyaallah. Makanya ikamput tak amang ikamput tak batina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kepada milo mana kini mapitangnya aja gawata. De gaga milo musyawarah. De jaga milo mapasitangarang ada. Iya. Pada mana semana ngalena madecing. Pada na semana ngalena cucu. Sehingga de gaga milo mapasitangarang ada. Namo deci milo ipugau. Jatuh na tangari itu jaman dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namuan hari kepada mapasitan ngaki. Makanya ya sedih-sedih tadi. InsyaAllah. Mudah-mudahan malam ini. Mudah-mudahan detik ini. Iya waniwe ipogawi amulukan ngede. Na pada melo apita tidak. Melo mi apitang ngede sedih-sedih teman ini masyarakat. Iya. Melo apitang. Melo mi apitang ngede sedih-sedih teman. Yakin dan percaya insyaAllah. Namo mabicu kamput. Aku makan jamu sedih insyaAllah. Dapat barakah pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Al jama'atu ma'al barakah. Al jama'atu ma'al barakah. Nai asa disedingan papoli barakah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insyaallah mudah-mudahan luar biasa angka 24 ni de natindro gara-gara mebu balu-balu burak. Garo balo-balo naro doang pon nak dojai. Iya. Luar biasa. Iya, semangatna. Angka na mala kasane. Coba ni geri. Iku asedi mito melo pakang kaya gagede nulai. Iku ya mimelo pukang kaya ide nulai jamaah di belakang Allah. Akhirnya angka murus gense angka murus itindae, angka murus ison sisteme. Kato murus iwi tatari poto kimon ridi kelupo asong ko celak Ibu jalan-jalan ke kota Mekah jangan lupa singgah bali cila. Kalau idi manang masyarakat na bacu-bacue lau mana ki Mekah aja malupewi Ustaz Hamka pasongko celak. Alhamdulillah. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama hikmah launi meye mudah-mudahan malam ini insyaallah makasimanan ya sedih-sedih di masyarakat na baca-baca. Amin. Insyaallah makasimanan ya sumpungat di masyarakat na baca-baca. Amin. Insyaallah detu gaga melo insyaallah terakaman ki pada teraka. Madece ki pada madeceng. Insyaallah ya rabbal alamin. Wen kalingin ang anak mengaji Muhammad Jupri pada saat di komusabakah terpasar na waktu namin kalingin karo mengaji terbayang isa di makadawi bak nasa di ko baju-baju matu iadakan musabakah silawal kurang kamana matu peserta karo lasawal karo ahma karo yaga sana laban condeng laban cendong dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah
wa kulli mujahidin lillah bi alin badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi alin badri ya Allah. Kedua, narikku angka motor, narikku angka sepeda. Ibu, angka motor tak? Masa ngi digaga ko digaga yang laki? Iya pemelaki, ini wajai. Iya ko angka tau pun na motor, yero motor na pagi bawa mi mataru, na gas mataru, na puta mataru, denang kana servis eh. Kira-kira mager motor ero. Takkan ciwi, magani, dan lain sebagainya. Iya. Iya. Oh, tumako to. Denang kay bawa ko pa bengkelele servis-servisi. Denang kay bawa ko anuin na parisa-parisa. Wadi jaji tayo sangan kabalana. Wadi jaji tayo sangan ipanaburu na. Wadi jaji marapo ni basina denang kay parisay. Akhirnya manyamamona repo komuki bulay kampungin na matilalang. Magani na repo ko gisaliwak kampung na matilalang. Ibu, motor bawangi, madari kinapan rasa-rasa, masih ekasiangan tidak mungkin angka tahu 24 jam na mater rumah motor. Tapi ada motor yang ada dalam diri kita. Madari kita lupewi servisi. Bayangkan, angka motor ko watak kalita. Angka masina ko watak kalita. Yero masine narikode ng kata servisi. Yero masine narikode ng kata taparisangi. Yero masine narikode ng kata bisa-bisay. Yakin dan percaya ye pemotoroe tak kanci angka mo lalangan na tapi no pan pilalang ini motoro telala tak kanci wallahi wal yasibillah nausibillah. Ma televisi kode ng kane televisi kode ng kayagasan na denang kay parisa-parisa servis makot ipasay nomor 3 nomor 4 mo ba ipasay nomor 5 nomor 10 mo ba magay ang kana koromele parisa na din parisa ang kana koromele servis na din servis makuto tulu patawe na pana ru patawe jom kamataru denang kana servis alena wadi jaji suri lolota lorijangi wadi jaji suri lorijan lolotang wadi jaji tania alena nakanna alena marasa patersinggungan pacemedingan magay masulangi masini lala bos ya nomor 3 mi pudangi nomor panapasu iya magay turi tersinggung ni turi magay masulang masini aga na paservis di zaman dimulakan Allah aga na paservis di zaman dimulakan Allah salah satunya paservis na motor engke di dalam mata kalita ala bizikrillah ala bizikrillah tatmainnul qulub isengi maringerari pang Allah subhanahu wa ta'ala masikiri pang Allah subhanahu wa ta'ala tatmainnul qulub napatandangnya ti maka insyaallah taong ke rajin masikiri rajin maringerang insyaallah to mapako tumudelena rajin ni turi servis yalena masinana ayang ke rilalana watakkalena insyaallah rajin Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya ko ang katao maliki pasani puli-pulana alena makdandren, ay din kana servis alena ito. Makura servisi. Ya ko ang katao malikulkas balibulana alena mekke, ay makura servisi lang servisi. Ang kakoto nila service to. Ya ko ang katao malibali-bulana ase alena liwa maslimu ay tao makura service itu mesti sepakanja ke service na makanya imanan no panna na makura service awalan na paccamadingan
napa menre papal-palang, napa mancaji panas dalam, mapalalalang. Denulle burewi palalalang na mancaji lepar. Denulle burewi, denulle pasi koce-koce penyakit leparna, maka mancaji ni penyakit kompilasi. Awalnya mapat diisi mite beli-bulana, mali motor baru. Magai makura serpis. Magai na makura serpis. De nang kana sikiri maringara ri pangabaw subhanahu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah aliyul azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Makanya ini masyarakat ikomelo iservis motoro porilalan na aleta aja na mo bibila da masih sediwa sapa bengkel aja na aja na mo bibila masih sediwa sapa pa servis aja na insya Allah opo kamputa ang kapa servis gratis dito ni wajah cica sulang masih kiriki opo kamputa madarito mi jero kamput maka aga sih tenato ke siro mama padahal melo mile pada cengi engkama koro kabala na patucik di pasisambusi natambayi patuna made nanak nasi kakuang nyam-nyaman to melo matin nang kasih boro-boro Allah 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 to melo na matin nang kasih la haula wala quwata illa billah desa kadema gaji mulili na ye mak dandu matu si kau melo repa di lapu Mario kumaku senang matu makai la ilaha illallah la ilaha agisiru mama poliki kesiru padahal situngan nei di masyarakat melo ki servis pana na servis na makanya servis na manasana seturi bawa isi bawa ipake matindro ipake majama ipake makareso ipake lo galunge ipake lo pasae ipake lo kantroe ipake lo mabemor ipake lo magasana matasi ipake lo madakala ipake lo bimanang tapi di tamilo servisi aja musalangi pa bingkil narikutakan cita ngalalaki magai di neng kata servisi jaman dibilangkan Allah subhanahu wa ta'ala la yaqaudu qaumun fi buyutin min buyutillah يذكرون الله عز وجل إلا خفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيما عندهم. Dena tuda sedih tahu 10 risedih bola risedih kampung yazkurunallah madarari di Allah subhanahu wa ta'ala diga makkada ali malabbi na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazkuruna Allah madarari di Allah subhanahu wa ta'ala illa khaffatumul malaika iturungi wiri malaikat na Allah subhanahu wa ta'ala wa ghasiyatumur rahmah isaripuri wiri pamasena Allah subhanahu wa ta'ala wa nasalat alaihimus sakinah ipaturungi wi tenang hati. Ibu nariko ang katao nakan nalasa gegana agayaso gegana gelisa galau damarana ya gegana ya jangan langsung update status
Mapadi matu isinna na update status sakit gigiku. Mapadi watangi sakit perutku. Lo mana ko mo pisang itu isaliwang. Aga pane ye ko angka tahu na kanala sa gana asija-sijaki malawe jenne napaki masikiri. Eko de tu lebace malampe mapuncu na subhanallah 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 subhanallah. Insyaallah na pebeleni eromatu pau ja pau mundrie pau salae ya magai apa na tu biasa tu makun retu ku sipulu ni tatalu tarapa ya lagi tama ka ape Muhammad Rasulullah maka de iga juru priasa pasung ku celae nasi tandringa sejiru tungku nasi basar ubanda desi na kedo nanan natimun na turi kedo si maka bedu maka tiga jena keren maka do dina se diseri songkon apa bandang gimana nih terima cerita ibu bapak ibu jamaah dimuliakan Allah asik kiriki ustaz de jeni le per kesina kong kata maka we manayano melisi motor melisi woto melisi anu asik kiri subhanallah subhanallah eko mana nama kari engke sira subhanallah subhanallah tutu subhanallah wih lalu wih mah bulau subhanallah subhanallah aja si mu bantu ke sina kare nyari nya tu malas mapasu dia ke sana pengadeyang ya Allah wite weni pule bangi ma komite pule bangi datang nanti ku wajai rasa pokoknya asik subhanallah 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 Ih kesiroi baru sih subhanallah 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 malis itu subhanallah ibu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah aliyul azim maka insyaallah ye kon kamelo servis alene cica sulang opo kampota ya isa sulang aja nama kadawe kana tu kasi jena aga samnero ajaran salah sejero ajaran sesa benenge kedo sala ipakedo benenge ajaran sala ipakedo na harangan ni Allah Ta'ala atanna na pasiges sabitullah na Allah Ta'ala benenge kedo sala ipakedo benenge ajaran sesa ipakedo benenge jama-jama apusangan ipakedo na harangan niya atanna Allah Ta'ala na pasiges sabitullah na Allah Ta'ala na harangan niya atanna Allah Ta'ala na pasidupa ale malabbi na Nabi sallallahu alaihi wasallam rikota Madinah wadi jaji berakak namana sikiri jamaah dimuliakan Allah nalomuangan ki insyaallah mudah-mudahan di mana nalomuangan mana ki Allah Ta'ala lo sapi betulana Allah Ta'ala amin 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 hadirin jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala makanya alhamdulillah luar biasa insyaallah ada juga sumbangsi dari beberapa sahabat mak bere agasana engka mak bere cerik kristal engka mak bere ikuak birengir cerik kristal le dewi semakan amiga waliang iko waliang matu mengimpurero magina mengimpuru na sabak de penang kana servis alena biasa si matu mengimpur si matu makanya pada saat itu lebih baik itu dijadikan sebagai door prize Paji ada door prize nih angka itu door prize maka itu nanti door prize rumah roca ematro aja melingi komen di asana komen nomor aja melingi door prize makanya terima kasih banyak insyaallah setelah ini mohon kesediaannya Lina Guruta untuk membacakan doa ya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh